Altın kaydı olsun. Hayrat kılgın. Emi geçimlik kanap kalalı var. Tabiatın emesiken müjdamı. Apavsan acıradık. Altın kaydı olsun. Oşal apalardan ömrün sergi versin. Hayratlı o değerinin. Sen bizim ulu olsun, kızın olsun. Bekem bolgun. Benim biz varız elcur. Makulu var he. Bir doktor var. Arkamızda elimiz var. Memleketten peren razıçılık siz diyorsun çalışkan. O da birlik bu yakışık adam desadı. Birlik yer atmaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağzûbi aleyhim velezzâlîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samad, lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samad, lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samad, lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'ûzu birabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, allazi yuvesvisu fi sudurin nas minel cinneti ven nas. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'ûzu birabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, allazi yuvesvisu fi sudurin nas minel cinneti ven nas. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'ûzu birabbil falaq, min şerril mahlaq, min şerrin gasikin izâ vaqaba, min şerrin nâfesati bil ukad, min şerrin gasidin izâ hassat. Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, lillahil hamd. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Vesselamu alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Kudayın razı olsun, Peygamberimizin razı olsun. Amin. Şunu okulan Kur'an soğun, Tamır Kocağa, yeni merkimeke, şu yerde yatan ata-babalarımızdan, çoğun atalarımızdan arbaklarına, muhmin Müslümanların arbaklarına bağışladık. Жатқан жерлерін жаннатыңдан беріп, шул дүниеде біліп-білбей қылып, өтіп кеткен, қылып жасап кеткен күнәлер болса кешіріп, бейшіңден орын берішін тілеймін. Амин. Allahümme Rabbana attina fid dunya hasenete ve bil ahireti hasenete ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Assalamualaikum урматтуу подписчиктер. Бүгүн Садыр Миркожаевичтин апасы кайтыш болгону байланыштуу